Jings New jong kusurok nambau plang ter shadu wailai Kolkata Shiboni ke pajba nong lek nong wan jong kitany baper jong ka East Khasi Hills pat ke South West Khasi Hills. Hadin bagi pajba ke ujor ya ke Jing Suki jong ke Jing Tray ya ke ni kusurok kilaingut ke MLA kilahiar penjurep ban pan Jing Shai na ke officer jong ke tenat PWD ban lap ya ke Jing Shisha halor ke Jing Suki ban pentray ya ke ni kusurok. Kini ke laingut ke MLA kata UMLA ke mau plang, UMLA ke mau sunram, bat UMLA ke ranikor, daladi ke lahiar, bat lap bagi jingtray, kalayaj, Henry ki don ki benta, ki bagi jingtray ka suki. Na ke liang ki officer jong ketenat PWD ke laito, baka daw jong ke jing suki ke day bagi don ki try jaka, ki bompat ay ya ke jing menjur, mansyim ya ke jaka jong ki. Bat ki don ru ki jaka, ki bagi dukan ki latur palan syasurak, bat haban ya keren penbeng. Henry ke pesngau tenat kelong, baka tenat da kecing tray hitam, kelayo ya kecing menjur ni ketrai jaka, mat kermen, makin laban penstet, ya kecing penhe, ya keni kesurak. Okay, sili jingwan jongi mata kan kesingin dai gelong ba suwe jing u jongi pajba ba hamsuki hendak ni kam mar ba ini ke projek adap sanction ulan mesin senam di adu menta kadang suki niat tede orang yang suku ni ini officers ni kuat lang officer yang perlu diru kenang ba nak kadang jongki ru kin ya push ni contractors kin kam speed up ya kam wala mata de poliur ba ru ka don ke jing thot ya ka macam nyoki Henry ka jing tre jong ki be khmat la kham stat ba sadin bani sirum ko ga portion ning be conductor kham ski hindiat tadang wan pe khna ke ni area silang sini nang ma makiru kin yakit khilam te na kaliang jong iru ngi kerpat yaki par ka pludi kum jo hi bakin ya stat no hindiat ma pai ba ke manu jingi yung ba ke srut ni asni panat beleh du bentaru swa election la benai ta sulong du bentai ka 4 urlong kita da ulongi sa poi sa ni ka lenti ba ni ka jagaban ya rekod bangin review ya progress of work tinggal buang menai ti baba bapai yo ni portion ni ka surok kinnya la ya sedang hi nyawan hi mentang ila ya ke kam sat ti gua beli kam tu su kam khamar ru mar ti area hantersar lu snok asni palat yang tei nak menu ke chu repair nak shua tang yi potholes kenang ba kinyo penan kami pajba kanam thot ya ke yang joki ita yi bang kerpat nak lian di kontraktor bakin pizza pitang shua tang hendak itu ikam ti kecleo kenang ba kan kamsuk ya ke yang joki pajba long nadu bunoi kini ka projek asdang pentrei bat adu kadno kata kam kalayat kata kin patai kini no office ngari SE jongka dari bagi page Eastern Circle PWD ba omdor kini ka project ala sedang ka Januari matau senam buat ka time of completion bagi labu kamba so benai buat kunungi community ho Januari jong arsusan dari bendep ka progress ke wilayah adu menta ka long kamba 20% ni te hang ni ka don argo ki kontraktor ki bayo kita benak khmat wilayah khmat keladang progress kong very good ke kini bahadian pada kadang liang itu ka land issues ke bang dang habanya penbaik ba ndak susu ba makedon ba kadika naka single lane ni penhe surok saka intermediate lane ta kemun naka line meter ni pusan ni la ni sena mata saka singrong saka meter sampa 4.5 te ni no kamban penhe kita ka ni no kamban sim jaka simi te kan ka proses ba ar bo yo yo ni kontraktor ba kalau bang indah mata ila stang ya baik stang yo kita ka te ila nang sedang te komong ni MLA nang ka dei kita ka la mas lu nang pelang kita ru itu kan ikalan acquisition ka dei ka daw jong ban suki na dei kai pat ka daw ban suki kumbay MLA la pan pa dan suki acquisition ni kemudian juga sih kemudian ni ka slong pa kedan kita ka kedan kin encroachment mo kedan di dukan ikum tu bang ya baik kom apa tersat apa min tu ka long kum tu nomor baik dan kam ban baik itu babun ki
ila dong encouragement kan dia mang yang pun baik pun itu karena menginjau pun het jaka ti ko mo mena lan conversation kan kata acquisition kam dan ti jaka mengidung kam kita jaka ki ada kam su ha kan het ko mo long kati pa peno na po mo phang suru mo peno ko long tu Ti ka leng jong kani ka surok ka sanction pila bani tu ingi 28.90 kilometer. so Ti ka sanction 49 crores for support Ti long PE pion mentar pion progress long peng kan sakat tu hi tambah long ba nak barit miswa nak single lane mana kawan cakap intermediate lane dia kan non ka jing kan on both sides kanya be na existing. existing dia kan don tak jing shift jangka center line mengiong maka alignment kan kami kanak kumam miswa kalong zigzag le saka kelan mata haja kaja bengiong ong war khot cakap buya ni pesang pun baik dah bangi ai ki kenro downhill lagi ti ya uphill punta abi mau te iya ong to nagalang ki engineer ke dioro ki iya ong kata mara ba kidam kama pun hau mau di sina kenro mo laneu ba kiti nang tonolom upo yang tu da sikipat kuai ba kinra hoi kadi kata bong biru pesang nagalang dungi bengin ong makin mijo ong nak pos ba kala bandong ka kala no maka action puron mo to tingi jo yiti kin hapan kin ku ika to kin hapla ika bat ba kinum break do kumret e hapo ba the road side kiti nang to ki pelang to ta em kin hapan to ku ika to Kani ka next step ni ka em hangangam ong ka suki ka sta nomor ba ka dia ta raining season tendre ha kan how no slap nung taus nung slap la khunjur ba ka progress ka ban kong le ka ayai ba ken wi ni barang te na pas dang le kala blacktop di ada pun ha de kadang sedang mata kan ibu penuh mukam surum jika bisa ke progres kalau biang instead of the rain ru tabang iba ngakun dia ngindap ke poru biang di dan tanti isu kan do kan iya ke cooperation do yang public ni mentar bang nak ni keski hi ka jingwan ka jungi mata kasni ka longba halor ka nongren hi abai dei bukan ka surok ka jingur jinam ke pa kabayat bayang manasi bangir ni sakhi ya kata namang niat nga kana na kani ka jukan ti tenuru news na baladap ni dapat kamsim ka ba no comment bah din bangi layo sanction ni ka surok na do na tina lat moreng hado ni ha wiloy ka ba dei ako pa tunta diksi sale na kani jungi ka bayat yang nang ne ngila so comment na do tu por hin mal banado service TPE pa ka surok ka longba kem ka surok ka blok te katuru la khot tenda tu por la stanga kam drei ki ko doktor bat ngam tip ya kai kadau ba ki la shu e da punto na ko yang gasok ya ji sana ke department ka NHIDCL ki la khoteng ya to serok ko bre ni snem ba la marok snem mat ngam tip ba ki patan ki ko doktor ki ba thap ya to serok tingi ki bayat bayang na kan ka serok na do nang tina kai bet na servi sharu shanisha tatat sharu shanisha nanti ka bangilaj sya po thangan ko sya berconnect ya ka district po Mokorwat di kejimanu ke jumiru ba pada kini keserok pada dai daki pau snem kepala sujud sudah time hakim ki snem support kepala dep kemudian balayo ya ka sanction untuk dikumpul dai snow bana klian ke doktor wilayah don ni ikam kepala stang betrek di kadon pat kecing road ase ngapit pada ya por liur kumne kadon pat kumbayat ya keren apa kita ki jaka ke dai bagi rajaka ringi so point pat nak klian ke department lasim ya kacing simkhia habai dei bagi kami jadi tu ko bagi rajaka batna liang ki kontraktor kilapan pau pana kalian jukiru kit stang speed up no masin tap ya kanika surok kata ketika kubol coba nak kalian ini stop ketika dokumen tapi kumala karpat na emle mo plan pakai surok kibala akam trio pa ni tempat dan supendap malu malah se tangmen long bernyat bagi yang hadu pendat le pa kani ki telang ben sawat ti kejingwan kejungi hak ka por bah kam dei kembangin kut tang ne po la banong lang ten la moreng tang ne mo biloy ni khimi lenti ya kane ka solok ka bangin poi sharu sha mosndram sharanitor berkampam sharu sha Mokorwat sharanitor mal tamu ka ban connect ya ka district yo ka southwest kasih mangi soto ba ka bani dei ba ka solok habai dei ba ka Mokorwat palong ka solok ka kem ngiru ninang yai budin kan yo ya ka solok ka pakapaka Hakaparo art dikis jaka kepada isyate siapa mosdram hadu ranikor kawai nang nena po wiloy biang sa Mokorwat hadu sya ranikor nomor ba kare kasuro kalong
Jadi berkonek macam tak distrik nanti tang distrik wat seduk sya pok ka goroi rusuk bet kini kesurok ada kibun ki bentar ki bangi dok ki ya yang ki dokam kibun ki story spot ki don ki border hat ki don sa kiwi ki bentar ki ba na kali ka jungi berkonek pat sa satesha ki pat ki bentar kum kino hi nanti tang ki ba ngiru ngilap ngisyam ya kata nama ngiyat nya kani ka surok ki na kapor sa kapor tinggi kum kino mikmat ngiyai persang ya kata nama ngisuthuk baka surok ketika butlum jong karoi kapa sisien bagaroi ka surok kemur kata karoi kapa kala wanhi tinggi kat bala ngi persang nadu ndai tang mentan nadu kini kisnem ki paladap dena kalian ka surkarul hadin bangi ut ngi nam kunto tikila aing la aya kata ka sanction arpu prak lemtar nang tei na polat moreng hadu ang ne hapo wiloi de kumbang ong mentaba ngindang budien ndai bangi kut tanghang ni ngin connect sa saranikor ngin connect sa mokurat saranikor te hakini ki singi ki por ki paladap nilai kendo yo prime minister yo chief minister na kalian ka juki pi aya ka asuran sa kindang budin kindang perkata ka ka skim ki ban le bahas non ya kani kesurok makani kesurok kalau long do kalau su kumto de ki phok snem ni sule da ka repair nda lawan kaliur kumur kali suput no kumto te ngi kwa ba kani kesurok kumbai yo ya kani ka sanction ka babah te kani suka bersmatu instrumen bangin yo ya kata ka surok kaba paka ka sanction kaba bahan noknang ba kani ka surok kanne boro taki phau please ka surok pi kani ka surok kabangi ginom ikmat jong South League constituency nya hap ai juba bi pai ba kamau phlang ka mokarwat kamau sram bar karani ko marangi ki pai ba jong ki ba punon kam ki ba use ngana surok tengi iba ki kumol ong mene ba kani ka surok don ka 4 kilometer te 100 kilometer la ai ye woi kontrak ye woi parti 100 kilometer per la ai ko parti te nanne ma flang hadu phonyola la ai ka woi ko parti ko blate du ba jibung so pho ngi ka progress is in good progress te kidon ki benta ki ba when ba umdor USI la ai jemut ba ngi don kam si ban ad ki additional item tu ki railing ki pavement musim lo include harga existing estimate itu tengah kermen ba ki engineer ko DP yang ni sro sampai ba umdor ban pile begitu ki additional item ki numur pada tu kena ba sro kan kami tan isu te hakane ka pad jus i parti bar jong kontraktor ka slow ka progress ta hadin mi ba kini khasentu la pensai ba ka kham slow kendian mar ba ka jing penbai ya ka ki try jaka ka concern ki try jaka ngidang yo hobna jun te ngisutnat bagi tibab kajin suki kendiat ka don ton marba kimpari ka concern ni tra jaga to manta ka layo ka concern ni tra jaga jong ka full stretch ka sakunetar ni kermen ba pintre ka jingtre ka nya stet kumboi kontraktor lokular ba in nandu september kin stet na jingtre tingi kermen ba pin le kham kloi ni jingtre kenamba kanwara ka jing ya ka jing montoi jong pai ba to don ki bala complain om srok kolong ngang ong pe ba ka development kaya nakat ba destruction nomor syua ba pin penbah pin penjot syua penjot igilum gua penjot syua srok kan sabah ki ka development ber destruction kaya dekat tong pai ba ya sya stom ka khti ka jabo ki tliu ki sari sya stom nomor syua benon ka development hab penjot syua itu tenata hadu wele ngelawan pai mene nomor ba nadu phonyola hadu wele ke trade way kontraktor di naktan nadu wele hadu plan boy pan ngela pha ka proposal bar new folklore menta nak nesip tengah kermen ba ngeliakran do eu minister in charge badi joka peludi honorable minister yang ba president tersong tulong ba ya kane kesrok na wele ke bedang sa hadu plan boy ngila bu ka top priority tengah kermen ba kane ka new folklore ka ba ngindang sa na wele hadu plan boy shen yang sia sanction ba naman hang ni ngidang yakran ba pius ngilai kendu minister wadaka naweloi pada syadu dang balat ngidon kampat tu ong yang ya katu ngi ula pensai ba ya katu nang pha par kan new proposal kena mangin sa consider house nem baar no balai tingi kerman ba lada kini kesrok walong kami lifeline jongi kinong kendong jong ka konsensi ranikor mosram bar kemaflang kerman ba kadai going major development ke ba ka breakthrough ke ba kane ke government kale nak menta ka roy ke par jong pai ba